mukuru w'entebe yakashatabwa bwacu Richard Businje erukwatana n'irindiro ry'Enyamaishwa rya Kibale National Park nagira ngo ekireki kishemerire kwiguramisha bebembezi okwenda kwere cange ekitwire nkiteganisibwe Enyamaishwa ezuru kubasisire mihingwa Kyenjojo they are crossing to people's crops and gardens, they are destroying them, and people have been moving here and there to look for compensation. To hear the coming of this function will help us to quicken the process of compensating the people who are affected by those elephants and other animals. Okurugirira Businje ekitongore cya Uganda Wildlife Authority ekirukurebera Enyamaishwa mu ihanga kikabaraganisa empiya zo kwabahirira irindiro ry'Enyamaishwa eri konka nazo zikabuzamishwa. Uganda Wildlife Authority babiri nibahereza sente ibyarundi amagombora bigamire kibiriki nka revenue sharing bayitati imyaka inyakora biro twahisha imyaka yagendaho sente tucyazitunga tuwire tusabangu Minister wa Tourism na kwatwaho kurorango sente zagaruka zije sente zo buzayijaga twaguramu abantu embuzi abantu nibaguramu babyara mu mwani abandi nibabyara emiti nikikonyera kurorango mu bwire bwo mbayiso batunge entashi. Robert Tabangaya okurwa mu kitongore cya Uganda Wildlife Authority nagira ngo bakatandikaho imishomo yo kwegesa abantu abarukutura hi n'amarindiro g'Enyamaishwa okureba ko batura n'Enyamaishwa batazisire kandi tucyure ku gutaka Kyenjojo abakora mu nabantu bitwa Kyenjojo nabo bamanye umugaso gw'ebisoro bitu umukoro guno buri bugaki sabukawude ejo negombore kusarana na paka Kibale National Park mutanda bamanye umugaso gw'ekibere kibinde cya Kibale National Park okubatwa kuganyirwamo abantu abawira batakugenda mu zoo kurora ebisoro ebyebimu mbagenda kubisanga hamukoro guno. Mukuru w'entebe ya Katana bwa Kyenjojo District Gilbert Rubihayo ashabira obushagiki bwa buri muringo okurwa mu batura n'abebembezi okureba ngo mukorogu gwatambura kurungi. Ninyongera kuterera abantu inywena mutaburaho habokuba abagenyi bayingi muno abagenyi abibitenisa bayingi muno kandi ntunihera na president wihanga owekitinisa Yoweri Kaguta Museveni kuba naitwe hakiro eki. We shall be hosting function at Kaborogoro Primary School playgrounds. Ahabwo mwakogu ekireki nikija kutamburira muto guru kugira ngo connecting people and planet exploring digital innovation in wildlife conservation amakuru agagasha kwa Daniel Bingana.